mu Rwanda inzara iramara abantu. Ubugome bw'u Rwanda si ubwa none. U Rwanda nirwo rwakoreye jenoside abanyamurenge. Mu Rwanda niho hategurirwa jenoside y'abanyamurenge. Amahoro y'Imana bakunzi ba Bonheur TV, yemwe amauno y'inkoko yagaragaye nyuma yo kubwirwa ukuri na Pasiteri Mbayahaga ku bwicanyi bakorera abanyamurenge ndetse no guteza akaga abanyarwanda mu kimwaro cyinshi bihaye gusebya ndetse no gutuka buri wese uvuze ukuri ku bwicanyi bwa leta ya FPR. Gusa intebe y'ikinyoma yamaze gubagusha, byiyumvire nawe maze ushungure. Mu Rwanda inzara iramara abantu. Rwose man, inzara iratwishe, turi gukora n'amafaranga tukabura nico twagaha. Kufunga mkanda mnajua ni nko kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda tugakubita n'umushumi munda gukaburaho gwafata hejuru y'inzara. Rwose iratwishira, turembeje, turapfuye. Nuguhagarika tujya tukashira turi kumva ugapfuye rwose. Umwuzukuru agomba kuza bitewe ko nanje ntabona uko nigira, nkamwirukana nkakinga rwose, kuko niko bimeze. Reba ko mfite imyaka 40 nkaba meze nk'umuntu ufite imyaka 100. Ni inzara inshajishije kubaho nabi. Mwebwe banyarwanda twitegure kufunga mkanda. Sinzi ko ubushake ari bwo bwabura. Nta mwuka mfite muze nshuti yanjye, mwakorera umutagatifu mukandika. Ni ukubitura Paul Kagame rero, kuko bamwe mu banyarwanda bavuga ko Paul Kagame ari ubuzima. Nta buzima nk'ubu njyewe ku giti cyanjye nasaba ibiryo. Dore nguko uko abanyarwanda babayeho, nyamara abanyamakuru babunze ibinyoma, ugasanga bari gukomeza gushimagiza ubutegetsi bw'u Rwanda kandi bumaze abaturage. Reka dukomeze. Ubugome bw'u Rwanda si ubwa none. N'abasirikare b'u Rwanda baturasa. U Rwanda nirwo rwakoreye jenoside abanyamurenge. Twaje mu nzira itoteje imeze nabi ku buryo abantu bamwe barashwe, abandi bakomeretse, abandi bahamutse, n'abana n'ababyeyi batwite mu Rwanda niho hategurirwa jenoside y'abanyamurenge. Ese kuba u Rwanda ari rwo rumaze abanyamurenge bikanavugwa ko jenoside ibategurirwa ariho itegurirwa, byaba bifite ishingiro? Reka tubibaze Pastor Ombe Nyamuhombeza agira icyo abitubwiraho. Mwagiye mubona Willy Ngoma azana abahutu bari kubakura mu mihana yabo iriya bakabazana kuri Goma, shishi itabona, bakabaka ibyangombwa. Abo bahutu bamwe n'abanyekongo, abandi ni impunzi z'abanyarwanda. HCR itabirimo, Kongo itabirimo, ahubwo n'u Rwanda ruri kubyikorera ubwaro. Hari ibyo Kagame ari gukora, bariko barahambiriza abantu bacu bakabajana i Rwanda, bakazana abandi dans le sens contraire, babazanye muri Kongo, muri twa duce bakuyemo abo bahutu. Bavandimwe, murabizi ko iyo bavuga ngo bafite impunzi hariya Mahama, bose bavuga yuko ari abatutsi bari hariya. Hari ibanga ririmo se kuvuga ko ari abatutsi? N'amoko se tuba tuzuye? Oya, niko bivuga, niko ubwabo babivuga. Isi yose niko ibivuga. Rero ga niba babandi bari kuva mu nkambi ya Mahama baja muri Kongo, ubwo turavuga ko ari iki? Ni babatutsi. Noneho kubera iki hari kubaho sens inverse? Bakura abahutu hariya illégalement, bagakura abatutsi hariya illégalement, bamwe bakabakura Kongo babajana he mu Rwanda? Ndumbaze abo bakuye mu nkambi hirya, niba nari mu nkambi point d'interrogation, niba atari za maneko za FPR inkotanyi, bakajana i Rucuro, bakajana i Masisi mu majoro rwihishwa. Kubera iki bamwe babajana rwihishwa, abandi bakabajana ku mugaragaro? Kuki bamwe babakuraga muri Kongo bakabanza bakanabatwikira ibyangombwa? Abo ngabo bari kugarukana ibihe byangombwa? Ni bande? Ni bene nde? Ni bari impunzi koko? Kuki baza bitwikiriye ijoro? Nyakubahwa Ombe, abanyamakuru bo mu Rwanda barimo Mutesi Scovia bavuga ko ahubwo iyo jenoside ikorerwa abanyamurenge ikorwa na leta ya Kongo ubwayo,
yifashishije General Masunzu, akaba ariyo mpamvu babavugira ahubwo banabashigikira kwirwanaho kwabo ngo barebe ko ubwoko bw'abatutsi butakwicwa. Uwaratubesha kandi uwo ni umutindi tugomba kwamagana. Ibitekerezo bye birapfuye. Naho abatutsi n'abanyamurenge bamwe basigaye ari ibifobagane bibwira yuko hari umuntu Paul Kagame cyangwa uwo ari we wese uzabakatira Kongo akabaha agahugu bigengaho ubwabo, uwo nawe arababesha. None se nyakubahwa Ombe, kuba abatutsi bari gukurwa mu Rwanda bari kujyanwa gutuzwa mu butaka bwakuwemo abahutu muri Kongo, ibyo nibyo bishobora kuzakurura jenoside? None nibagaruka muri iyo masambu bagasanga Kagame yarapakiye abo batutsi yakuye Rwanda akabashira muri ayo masambu yabo, rahira ko abantu batazatemana, ko muzi ko konflikt z'imirima n'amasambu n'abonse rimwe baricana. Nkaswo uzasanga bashize mu mirima yawe utazi iyo yavuye ikantarange, murahire ko abantu batazafata imihoro n'udupfuni bagatemana. Maze Kagame akuzuza isi yose sasa ati dore bya bindi navugaga abahututsi muri Kongo nanone barabamaze. Dore izi video ntaho zizaje, Kagame urabesha ntaho zizaje. Ibyo uvuze ni ukuri, kuko na ya makuru y'ukuntu inkotanyi zarashe impunzi z'abanyamurenge mu nkambi ya Kiziba ubwo zashakaga kwisubirira iwabo muri Kongo ntaho yagiye. Dore ngaya. Dore bari kwiruka imisozi yose batwirukaho, ni ibintu bigaragara, ntabwo ari ibintu byo kubeshya. Twese twahahamutse. Mu misozi ikikije inyubako HCR ikoreramo hagaragaraga abasirikare b'u Rwanda bahagose. Kabila na Kagame ni bamwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kuba Mbayahaga avuga ko wowe na Kabila muri bamwe, kandi koko bikaba byaragaragaye igihe yazaga mu burasirazuba bwa Kongo, ndavuga i Goma, ntabwo yanyuze mu Rwanda. Wowe ubivuga hiki? Ese ntabwo bufite bwo kuba wafatirwa ibihano sanction mu kuba ukorana n'abarwanya ubutegetsi bw'ikindi gihugu muhana imbibi? What? Go to hell. Just go to hell. Rwanda ruzatera Burundi ruturutse muri Kongo. Nyakubahwa Pasiteri Mbayahaga, ngira ngo wabyumvise kandi bimaze igihe bivugwa n'ibinyamakuru bikorera mu Rwanda ko nimudakura ingabo zanyu muri Kongo, M23 izabarasa bikomeye ikabakura muri Uvira, bityo Bujumbura ikazahura n'akaga. Byo ubivuga hiki? Ibyo byo koterabwoba byavuga ngo M23 mu Burundi bugiye kuyibona ntibuyitse. Wowe mu Rwanda ntumenye M23. Ega ata Rwanda nta M23. Oya. Hanyuma ikindi nacyo. Ibihe by'uko bavuga ngo bagiye kubona iyo ariyo, wowe yibona gute? Gusuma ko bamaze kuyibona. Kuri uwo guntambara amakuru tuyafise tuyatse. M23 ko yaje yishongora, bashiki bukambi bati buvuye tubahaye iminsi 2. Uburundi muri mwatubishije. Sibyo? Mwasubiye iwanyu. Ahandi ho murabona M23 ico turico. Niwe gushika ico bariko badusubiriramo. Haheza amezi. Nta ni santimetero imwe basubira gutera bapasa baje imbere. Hari umwugariro w'umurundi. Hari iseruka bukambye muga. Hari abahungu b'abarundi bacanye ku maso. Urusoro rumwe rujana umuntu. Barabizi. Ico bituma batavase. Barabonye ko bidakunda. Uhagarariye twirwaneho. Umugore n'abana be baba mu Rwanda, avuye no kwivuza niho yaciye. Bisobanura ko u Rwanda ari rwo rurwana. Nyakubahwa Mbayahaga, ngira ngo wabyumvise, bimwe mu byo ushinjwa ni uguhuza u Rwanda na M23. Byo ubivuga hiki? Ni u Rwanda ngo kwitwa M23 gute? Ngo rwitwa ntuzeye twirwaneho gute? Kandi mu meza y'ibiganiro yaba Angola, yaba Doha, yaba Etazini, ariko guhitamo munacagira amakenga ko hicara Kongo n'u Rwanda bakaganira kubiwe ko bibera ngaho Kongo. Icare guhumura n'amaso abanyamurenge. Mbe kubera iki muri ibyo biganiro byose uko ari hatatu biriko biraba, atakibazo cy'abanyamurenge na kimwe kiri kimeza ibiganiro kirigira kija kuri table ngo bakiganire. Ayo maborogo yabo, ayo marira bariko bararira, kumva data wanje gogo rubakunda, ariko gwabahaye byose kubera iki muri agenda mwisha koshi
iri mu byo bagiye gushira ku meza y'uganira atakibazo cy'abanyamurenge kirimo aho nta question mark irimo. uyu mugabo ubwo abanyamurenge bitwaga mu Gatumba yabaga muri yari umwe mu bayobozi cyangwa niba ari bari mukuru cyangwa yari umwe mu bayobozi bayoboraga inkambi ya Gatumba icyo gihe. ndabona natangiye yakoze iki nk'umuntu wari umuyobozi umwemeramana nibura ngo abwire isi n'ukuri kurupfu kw'abanyamurenge baguye muri iriya nkambi nk'uwari uhari n'umukozi cyangwa umuyobozi. ubwo nibwo yatangiye noneho pasiteri aho kuza kumusabira umugisha atangira kuvuga ukuntu nta bwenge ngira. wowe se none se koko nk'uko bivugwa nta bwicanyi bw'abanyamurenge waba uzi bwabakorewe ngo ubutubwireho ndetse uduhe n'igihe bwaba bwarakorewe bwakozwe n'abandi ngaho nabyo bitubwireho. Mu 2018 itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri Polisi Nationale y'u Rwanda yarashe ku mpunzi z'abanyamurenge bariko barahunguka bavuga ati twe tugomba kwitahira iwacu. Bari yoganije bava mu makambi baravuga bati twebwe nimuduherekeze tugomba kwisubirira iwacu mu Rwanda, twebwe ubuhungiro turabuhevye abajimaze sibisubirireyo twe twisubiriye abanyamurenge. Uravyumva? Polisi y'u Rwanda yakoze sur ordre ya Kagame barabarashe izuba ryaka uniri kiravuze induru hahise rivuze induru. Uyumvire Polisi Nationale aho hari mu 2018 itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri. u Rwanda nirwo rwakoreje jenoside abanyamurenge. Mu Rwanda niho hategurirwa jenoside y'abanyamurenge. none banyamurenge ari Sikovia ari na Mbayahaga cyangwa se na Pastor Ombe n'abandi, ninde uvuga ukuri muri aba bantu bose? Ese mwebwe hari icyo mwatubwira ku bwicanyi bubakorerwa? Ni bande babubakorera? Mubitubwireho. Barashe abantu babiri, umugabo mu kaguru undi mugore mu mutwe. Ni bande bari kubarasa bakabica bene ako kageni? Ni abasirikare b'u Rwanda baturashe turi gushaka gutaha iwacu. None nibo baturashe rwose, nibo baturashe. None banyarwandakazi, barundi bakongomani, banyamurenge mwebwe mugirwa urwitwazo rwo kuba muri gukorerwa jenoside nabo babeshyera, nyamara abayibakorera akaba ari bo bakomeza kugenda baboroga yamarira y'ingona. Murumva ukuri kw'ibi bintu ari ukuhe? Ariko barabeshya, dushize hamwe ukuri kuzatsinda. Kandi mwibuke ko ukuri nyine kuratinda ariko ntiguhera. Ndabasaba ko dushyira hamwe. None se mutekereza ko ibi ngibi byibagiranye cyangwa bizibagirana? Ngaho namwe nimwiyumvire ibyabaye kuri izi nzirakarengane z'abanyamurenge babeshya ko zicwa na leta ya Kongo, nyamara ari Kagame ubamaze ubwe. Ni abasirikare b'u Rwanda baturashe turi gushaka gutaha iwacu. None nibo baturashe rwose, nibo baturashe. Atwiye turwana nabo twarabitangaje tugenda ku mahoro. Mfite umudamu n'abana babiri, sinzi ko bashobora kuba babajyanye kuko amasasu baturasaga hejuru biteye ubwoba. Ni ibintu biteye ubwoba, dore bari kwiruka imisozi yose batwirukaho. Ni ibintu bigaragara, ntabwo ari ibintu byo kubeshya. Twese twahahamutse. Aho impunzi ibihumbi zigandagaje ku gasozi hanze y'ibiro bya HCR, hari abagore, abana, abakecuru, abasaza, abasore bavuga ko batiteguye kuhava nubwo ari ku gasi. Gusa barasaba ubutabazi aho bwaturuka hose. Twaje mu nzira itoteje imeze nabi ku buryo abantu bamwe barashwe, abandi bakomeretse, abandi bahamutse. N'abana, n'ababyeyi batwite, n'abasaza. Hano nta kintu twaje twikoreye cyo kurya, nta miti twaje twikoreye, nta bundi bufasha bundi dufite bushoboka. Abana bariho barasafara, abana bafite imyaka ibiri, ababyeyi batwite, abasaza. Turasaba indi miryango yaba Croix Rouge, yaba Médecins Sans Frontières bakaza bakatuvura, ko nta bundi bufasha dutegereje kubufasha kuva kuri leta. Mu masaha ya saa 9 zo kuri uyu wa kabiri nibwo abahagarariye HCR Karongi ushinzwe kurengera impunzi n'abandi bake bahageze basaba ko komite nyobozi y'inkambi yakwinjira mu biro bakaganira ku bibazo byabo. Impunzi zirabyanga kuko zatinyaga ko babahezamo. Nyuma y'impaka ndende byabaye ngombwa ko impande zombi zitarura impunzi, maze mu gihe cy'amasaha hafi 2 ibiganiro byabo byabereye mu muhezo biza kurangira impunzi zitavuye kwizima. Uhagarariye HCR Karongi n'itsinda yarayoboye bavuye muri iyo nama bahita binjira mu modoka zabo barataha. Bwana Mawombiri uyobora inkambi ya Kiziba yatubwiye bimwe mu byo baganiriye. Mu biganiro twagiranye twabashe kubereka impamvu zose n'ibibazo byose biri mu nkambi ya Kiziba twabayemo kuva 96 kugeza amagingo yangaya. Icyo batwemereye mbere ya byose bagiye gukurikirana
umuntu wacu bafunze ndetse n'abantu bacu barashwe kuko twatewe n'igisirikare cya guverinoma nyuma bakaza kutubwira ikivuyemo ndetse n'igisubizo cy'igisubizo twari dukeneye cy'uko tutagikeneye kuba impunzi zo mu Rwanda. Igisubizo baduhaye ni uko nk'ubuyobozi bw'inkambi icyo tubasabye ni uko dukomeza gutegerereza ahangaha igisubizo kizava hagati ya minisitiri ndetse n'ushinzwe impunzi muri HCR Kigali. Uhagarariye HCR Karongi mu byo yijeje komite nyobozi harimo kuba agiye kwandikira ukuriye HCR mu Rwanda akamumenyesha ibyifuzo byabo birimo gushakirwa igihugu cya gatatu hanyuma bakazamenyeshwa igisubizo. Yanavuze ko inzego zireberera impunzi kuri uyu wa gatatu aribwo zizaza zigahura nazo ariko zanzuye kuko byagenda kose zitegerereza igisubizo haziri. Kugeza ubu nta bufasha ubwo aribwo bwose HCR cyangwa leta y'u Rwanda bemereye impunzi mu gihe zikiganditse ku biro bya HCR byabaho kwikinga cyangwa kuzishakira ibizihatungira. Zivuga ko kugira ngo zemere kuhava ari uko HCR izabanza gusinyana amasezerano na guverinoma y'u Rwanda y'uko umutekano wazo wasigasirwa uko bikwiye mu gihe gito impande zombi zaba zikireba ibisabwa n'ibikenewe ngo izi mpunzi zijyanwe mu gihugu cya gatatu. Ziravuga ko hariho hose hatari mu Rwanda zakwemera kujyanwayo igihe cyose zahabonera ubwisanzure n'uburenganzira bisumba ibyo zihabwa n'u Rwanda. Claude Ganza, Munyamagana, i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika. Mukotanyi mukuremo akarenge intwarane twajye kuko iby'inyoma byanyu byaramenyekanye ubwicanyi mwakoze burabagarutse wabibye amacakubiri mutanya abanyarwanda murabica murabamenesha mubambura ubumuntu madukira abarundi sibanye komo muratsemba ariko igihe n'ikingo bibagaruke ibi bimwakoreye rubanda namwe bibabera impamba naho kubunzi ibinyo byamaze kubahombera nimukuremo akarenge kuko intwarane twajye nyamuhongeza yagengwa abashyire ku karubanda boneri yahagurutse ngo abashyire ku karubanda gisovu kibuye yagengwa abashyire ku karubanda itwarane gasito yagengwa abashyire ku karubanda na nyumva nkumve yagengwa abashyire ku karubanda namenye impamvu yagengwa abashyire ku karubanda isi n'ijuru yaje kubashyira ku karubanda dore n'amako yagengwa abashyire ku karubanda Pasiteri Mbayahaga dore abashyize hanze ukuri kanza n'inkingi ndetse bitawukarariye ubumwe n'abandi musaducahe dore ko n'urubyiruko rutasigaye inyuma dore bugirente abashyize hanze emusikabosi yabashyize ku karubanda ndetse namwe ubwanyu mwishyize ku karubanda Biyahuke yishyize ku karubanda Senateri Evote yishyize ku karubanda Generali Mubaraka yishyize ku karubanda none murajya hehe kwa kanyu gashobotse nimukuremo akarenge kuko intwarane twajye Mukotanyi mukuremo akarenge intwarane twajye kuko iby'inyoma byanyu byaramenyekanye ubwicanyi mwakoze burabagarutse wabibye amacakubiri mutanya abanyarwanda murabica murabamenesha mubambura ubumuntu madukira abarundi sibanye komo muratsemba ariko igihe n'ikingo bibagaruke ibi bimwakoreye rubanda namwe bibabera impamba namuhongeza yagengwa abashyire ku karubanda ibi bimwakoreye rubanda namwe bibabera impamba